Ikhaya yakithi manje. Awulethu umshini wami. Awulethu umshini wami. Awulethu umshini wami. Awulethu wenu yangibambezela umshini wami. Awulethu umshini wami. Awulethu umshini wami. Awulethu Mandla awethu. Mandla awethu. Awethu amandla. Awethu amandla. Phambili ngowathi 18 phambili. Phambili. Mina ngi straight and forward. Understand into lenginiketwe yona. Makuthiwe bamba la. Understand usifuna ngento njani comrades? Ngibambe la. Lakhona kufanele ngibambisane naye, ngenda siciniseko sokuthi siyabambisana naye. Comrades, angeke ngichaze lokuningi, kuyeta la kustoba khona nomhlangano ewadini lonke. Njengoba senta nje silungiselela mass meeting ewadini. Yeah. Sifuna ukuthi inyathini mayitaki imithi indoda sinebani lapha badzinga 5 loads. Must be 5 loads. Shaba la kuma VT coordinators is expect competition. Finally be very hard. Sevana ma comrade. So ngiyacela ke ekuthenini thatha lethuba ngibonge kakhulu ku VT yasenyathini comrade siyabonga. Into ke ithi la kusuke khona kune program khona yomkhonto wesizwe. Ngabe yentiwe VT njengalela nje sideclare ukuthi yentiwe VT akusiye ward. Kodwa kusuke kufanele ukuthi mina njenge candidate ngibe khona aphindze futhi nemalunga election tax team if are available abe ingxenye yaleyo program. Ngicela siwashayele itandla ke malunga election tax team because ngiyababona bakhona. Manje letimbuzi. Mandla Awethu. Mandla Awethu. Awethu Amandla. Phambili ngo18 phambili. Phambili. Siyabona malunga tax team akhona comrade. Siyabonga ku what coordinator we VT yakadina yasenyathini kubona umsebenzi longaka. Comrade nami ngiyawenda ke wami umsebenzi wentile comrade. Njengoba libona comrade lihle kanje. So ngicela comrade fanele ube la eceke kwami ushuthe nami. Ngoba sibona comrade lihle kanje sihambile soligqokisa ekhaya comrade. Ngidisherile tithombe lapha yakwa 18 asigcinanga kuligqokiseni. Sidlulele sadlulela phambili. Mandla Awethu. Mandla Awethu. So siyabonga comrade. So ngisho ukuthi ke ema comrade ungumsebenzi sitogqokisa ama comrade lawa ngitobuya comrade ngifuna ukuthi ithembise lokho sitobuya ama comrade athenta tombatha official. Mandla Awethu. just that sifuna leti inkabi letwathi umsele vele suke digijime tona. Uyayibona? So ke ungafeel offended ukuthi mhlawumbe ngoba naku cha ungalimali comrade. Sathobuya siqhubeke siwagqokisa ama comrade ngoba atogqoka ikiba titawufika tite VT coordinator wenangu umza wami la phezulu ngeke athathe kagqokisa abantu babakhe besikole tonikete ama comrade lesiwamukelile namhlanje lengifisa ukugcizelela ku comrade coordinator wasenyathini ngicela ema comrade la before sihlukana uwathatha ama ID numbers wabo igama isibonga ID number phone number sitoyi confirma then bese siqiniseke ukuthi uyakudlulisela code organizer abe nayo ilist yasenyathini new members plus laba lebakhona phambilini sidlule lapho sicela ama comrades bafethu before ngiya phambili ngicela laba lebakathi kwenda into esilungu laba lebasikhona ukuthi basilekelele kusenteleni ama membership ngicela basukume including comrade Mluna comrade Xolani babakhona labanye bakhona Bakhona. Ngicela nivele baqala isukume ama comrade ngicela nonke comrade Xolani comrade Mluna ama comrade wonke la bakhona ukuthi comrade ulekeleleni VT coordinators bafethe ama group atogcwala emafonini inhloso sifuna kusebenza yibani neba group alabani laba yakhani group labani laba organizer mangabe ifile into abife kuwe le group lena ngifuna into igroup yalabani laba sitawukhona ukuthi mangabe
organizer coordinator submitted abantu kwi-VD ngoba sinohlala sikhona sinemhlanga ngiyabonga bafethu kodwa ngibo laba sesiyababona bakhona ukuthi basentele faka abantu 20 rand comrade lengijoyene namuhla 20 rand i-membership uyakhona ukuthi 20 rand lo kuphikisa for 5 years for 5 years ne 2 years 5 years 2 years 2 years yes sente lapho lebangakhona futhi nabo ngiyababhalekela ukuthi laba ba-afford sibone usilekelela kanjani siyayidinga comrade into ye-membership ibalulekile ni-membership lesitshela ukuthi sesisebenze kangakanani emkhontweni yebo mandla awethu coordinator ngicela ukuthi umuntu ayifacilitator futhi nami indzaba yama-comrade lawa langenile babonile ukuthi kangani siyadlula lapho siyabonga kakhulu kwi-VD yasenyatheni umsebenzi longaka lewentile lebengicele manangeni ukuthi cela ukuthi ama-VD coordinators a-initiate ama-programs ngoba niyifanje comrade mjongo ngibona ukuthi iyangidlula injabulo ngasathi viva comrade mlo viva uthula injabulo lokho lesikufunako-ke vele fanele umuntu abonakale ukusebenza kwi-VD yakhe lo bathi viva comrade mlo ucoordinator we-VD yasenkungwini uyayidudula ngayo yonke indlela ongahle icabanga ngithi mangimbuta ngithi wena wasusebenza kudlula i-candidate ukutheni manje uthi sengisebenza kahle phela ngoba sekudlulile lokho mandla awethu sibambeni lapho VD coordinator initiate program la ukhona khona ukuthi uyente into yeke ba-comrade nine lenihlala lona inkulu khona hamba othota nithotela umndeni lenibona ukuthi sawuwathi kuthotela awulanda inkulu uyasebenzela lokho right lapha enkungwini socela ukuthi ama-comrade akho losebenzisana nawo including comrade Msizi la eceleni losebenzisana nawo laphayana kule structure sakho sema-coordinators ngokwaleti goals sicela ukuthi abe khona iba khona awabe khona lawo malokhuzana lawo sekusele wena kuphela lengingakuboni nawo ngibona comrade Msizi kuphela then the others angibathi ukuthi bobani so kathi sitokhona ukuthi babe khona kuleya group lekhona lokho kukusita nawe ku-dedication ne-deployment ukuthi khona ukuthi mawubeke lapho ubeke bani lapho ubeke bani lapho ubeke bani lapho ubeke bani nanokuthi mase kwentiwa ngoba sihamba sihlangane sente ama-programs sihambe sokwenta abo-door to door funeka wathi ukuthi bayathi ukuthi kusebenze kanjani lapho ngokwama-direction etinzawo ngoba sitofike sihlangane lapha enkuni bese sesiyahlukana manje so kufanele wasesigidweni asichube wasekusandleni asichube njalo njalo ngokuhlukana kwetinzawo sibuye ama-comrades comrade Mthoko ngicela ungikhiphela kunemabhuku lakhona lamancane nje akhona la emotweni ngemuva bese sibuya sita kulokhuzana ama-comrade kuma-programs e-candidate kodwa ama-programs comrade lesitowenta mathathu nje before elections ngabhukwenyana nje lamaningi kunama-programs comrade lesitowenta abe mathathu lelenye yawo sisazama indlela ngivala ke lo ngingakusho lapha ya lona ngivala noma emveni kwaso singahlala sika campaign kube sekulungile inkinga yakhona sisaba lokuthi singinishate kanjani ngoba kufanele ihambe ithinze umnikati womhlaba comrade so ke ngisalwa naloko ukuthi sireporta kanjani enkosini ukuze kukhona ngoba into awuthinza bukhosi kanjalo netinduna leyo program ngoba ayingeke kube iprogram yomkhonto nje phese kodwa into awuzuza umkhonto ngaleyo program so kunama program lamathathu lengishowcase ngawo ukuthi kufanele siwente ama-comrade bese ngiba nento mhlawumbe sibabonge bonke lebathe balekelele ekuthenini umkhonto wesizwe ukhule njengokukhula comrades and then sinento comrades le challenge kancane into yaseSwatini lokudingeka ukuthi isebenteke manje before kufika umhla ka1 and 2 ngoba mase sithi after 1 and 2 akusekho into le campaign eSwatini so kunaleyo ke lengisazama na ukulwa nawo nabo ke lesengivele ngantama yonke indlela ngoba kade ngithumela lapha ngithumela izinto zama phela akuhlangani bangishaya ngethembisa manje mina ngifuna uaction angifuni ungithembise bese uaction ungabikho I jump ke ngashona khona eSwatini sengibatholile ke bese ngikhuluma nabo khona ukuthi sente indlela sokusela ukuthi phela sente ke lokuthiwa i-deployment ibe nebantu esitoba deploya ngale
sibone ukuthi baphila kanjani isikhashana esincane sithobathumela sona bahambe bayosentela umsebenzi. Ngitheke lokho ngicela ukuthi ngikufacilitate mina ngizongixolela ewadini anginokusho. Ngizovele ngithathe la nto bathatha baye eSwatini bahambe bokwenza umsebenzi bahlangana laba lesenginabo ngale bese basentela umsebenzi before kushaya le 1 and 2. Ngiyathandaza nje into yokuthi ngisite kulaba lesifuna kubakhipha bavele inhlito abathambise bawuvumela umsebenzi ukuthi bawenze. Bese ngena kwinto yasebovini comrade. Le moto igcwele kudla lapha kahle. Mawayivula nje igcwele kudla. Kune mindeni lelentana sebovini. Lengathi ngayithola into yakhona yafika kimi kodwa ngicabanga ukuthi ke beyilinze isikhathi lesi right lesokungiso sona lesi ebovini ke sitawuphinzela mhlawumbe madude ngoba kunema problem la spintshayo ngaphandle kwale yakusasa lengicela ukuthi kusasa VT coordinator waseNyathini, VT coordinator wakadinabani, VT coordinator waseNgungweni, VT coordinator waseShabeni, VT coordinator waseNgonyameni and ayibonge mhlawumbe babe babili sihambeni sipheletele sihambeni sokwenta lo msebenzi ebovini kusasa bakhomrade. Ngiyacela akunamgcwabo ke kuleli viki mangicabanga kahle ukhona umgcwabo lokhona comrades. uNkulunkulu usitile ke kusaphumlile shothi sikhalile kwevakala asihambeni kusasa including organize asihambeni kusasa siyokwenda lo msebenzi abuyathi uthi unema members lamangaki manje sinemiti le cishe lengithi mthathu kufanele sihambe lebovini kusasa kuhambisa lokudla lokula emotweni batoyisho kodwa lengisho ngawo ulentansi ekugcineni le bathi kukaba bebathulisa le phansi encangikhona le phansi le yes fanele siyovala lapho la kugcina khona ke idemarcation noma umengcelo la ugcina khona la bantu labo baba unenqwaba abantu mhlawumbe bangajuba la bonke la lokukabi ke lesingakakhona ikwenta dikipa kodwa ikhilisi khona lesikholile ukuthi sikwente lesitawufike sikubeke lengikholela ukuthi kuyokwenda lo mkhulu umehluko ngoba ngeke ngadlula khona uyasibona nesimo ukuthi ngeke kubukhondo vele. So ke comrades kutosilekelela lokho laba bake ngiyamati kudzala nje into mathi ngi1 lo ngi1 mathi kulihlata la kulihlata akathi ngathi kulihlata uyaconza ngisho ukuthi mangabe njoba lama comrades asawentile umsebenzi ngikhona egroupini yabo ngibonile bayiconfirmile into yakhona ukuthi vele bacedzile ngaleyo mndeni sekulinza kalethini kuphela bese sifika ke sesiyofika nalesofika nawo sibone ukuthi siphuma kanjani kuloko amandla awethu cela ke ama comrades ukuthi igeja liphansi njengoba khona lapha ngibonile lapha kubhaliwe lapha kule group yama coordinator kuthiwa igeja liphansi alibe phansi ma comrades alingafiki ngoba sukafika kuba ingcabu ungafika ube ngumnyamathi lapha yazi ngicela sibuye nabo kucela mase cha ma comrades ligeja liphansi okugcina sengihlala phansi emva kwalo simemeto lesengisentile ngiyacela lesengibabalile asihambeni kusasa selebovini mhlawumbe into lesikayiconfirma noma lengiyibuka isikhathi ngisibona ukuthi ngisole se right isikhathi sasekuseni futhi isithole sile sibuye senza abantu baba kuye ungakhonakala kasikhathi sasekuseni ngoba ngeke sihlale kubeka nje lokho lesikubekako sithathe thina amagama njalo bafanele bakwenze ama coordinators then from there sidlula kule ndzawo sayi ko campaigner comrades asayi kobamba umhlangano sihambisa lesikhamsayi and then kokugcina angibonge ma comrades angibonge bengithi ke comrade nobhala kodwa mhlawumbe usatowenta lo msebenzi mhlawumbe emhlanganweni weward yonke uannounce into ya comrade Magwaza njenge head of security. Kodwa ke mina ngifuna ukuthi ngikuceleni comrade Magwaza ngifuna kubonga comrade. Angibongi ngoba angimakhelwane noma mhlawumbe kungumfowethu akekho lo ngaboni umsebenzi wakhe. Comrade angitshela imfihlo kulento yokuthi sibambisane kusebenza. Kuba into lonke kuyiguqula yodwa into eguqula lento le. Ukuthi umkhonto uhlulwe. Uma akahlula umkhonto ngeke ijike lokuthi ngikhansela lakho. And failing to expose yourself ngokuthi usebentele umkhonto manje. Because ngifuna ukuthi mina ecala kwathi nive kahle. Angifuni ukuthi uma ngabe sengiyothatha wena gogo gogo lakhoza sengithi mina ayi la iproject gogo lakhoza run kusho ngoba bulo njalo lakhoza everyone fanele lakhoza bekagijima. Angifuni kuba question nje angifuni ngoba kokuqala nje ngeke ungidefend. Now ngibone njengenja
lesengasakwentela umsebenzi kanti ukhohliwe ukuthi kwawena wawugujwa ngamapiki namafosholo. Comrade, asitinikeleni asihambeni siyosebenza. La kwathi 18 ngifuna kusho lokho. Ayikeke ize ibe khona lento yokuthi noma futhi nje ayikho futhi ngeke ize ibe khona le yokuthi comrade ufike namhla. Mafika lamhla khomba ku overtake asuka endleleni imtetela adlule. Sifuna kwini wani? Kunjalo impela. Kunjalo impela. Sifuna kuwini wani. Laba bomkhonto wami batawuphela bit by bit. Umkhonto lo wethu sonke inqamalalo wasiqalela wona futhi purpose community ngifuna ukuthi kunethe kahle mina ipolitiki angiyadi but inhloso yami nesipinzi lengime ngaso phambi kwenu ngifuna kwenta lokungakaze kwentiwe ngilabanye abantu futhi ngifuna kusebenzela abantu basewadini ngithanda ngisho comrade Mlulu lenithathe mina ngiyasebenzela comrade mina ngiyasebenzela mina comrade la angiketi ngendlala ngithe ngesipinzi sokukhulula abantu baku ward 18 so ke akukho umuntu lesitovuka simncenga comrade ngifuna ukusho lokho if you feel ukuthi this shoes is not fitting you step aside dedele funa abadlule so ke comrades ngiyacela nonkusho kahle lonkusho kubaholi bodwa lebala into lengayifunza ke ngibuye ngikholwe bazalwa ngiyasonta ngumholi esontweni into lengiyathi ngoma ngumholi kunemanye efembi kwakho angithi mawuligcoba lihlaba awuthi ayisho uyathula isho wentela ngathuki lokulandzelayo ngiyathi ke nonke lathi lethi sinethile thina bona la emkhontweni we are still standing even today and will continue to stand so ke comrade ngifuna ukuthi asambeni siyosebenza kuma ewadini sesiwine le wadi ngemalengiso ngithemele kuyiwina kwethu le wadi kunene loktobe kuyisho kithi khumbulani kunema PR la lofanele angene ngoba manje masitowina nje isanzisela unemployment kanti masisibhena sithu sometime so siyadlula sidlulela kulobunye phambili so ke comrades ngiyacela siyambonga kakhulu comrade Magwaza nalomunye ngifuna ukuchubeka ngembonge makenti umsebenzi wakhe njengoba sesiyibongile iwadi yasenyathini nalabanye nalabanye siyambonga kakhulu comrade Magwaza ngokunikela ngomsebenzi la wentako noma ukuxolela kuyeka comrade Magwaza kude la ngathi ukuthi akasebenzi indzawo yabo nje lapha manje la befala ngabe unemenyiseni la bitwe khona samiyekisa wasathi siya masifika emkhontweni akakuthathi Magwaza umathi faka 5 liter nginawo uswangenawo lokwambamba imoto kayihambi ngadizili kuphela iyalimala imoto ilimala itinto lethi mase tilimele kufune wena wedwa awusekho umkhono kodwa ngenxa yolithando lomkhonto wesizwe nento yokuthi ecomrade asakhodlisani sithi kwasha kwaqhuma ngento osebenze nje kuphela mina ekusasa makuvuka iproject kuvela iproject akekho umuntu ongibuta abanginika Magwaza uthi yena le project ngikhuluma kubaluleka kokuthi kokusebenza sebenza ungafuni sikulandzela ungafuni sikuncenge mawufundzile wente kahle wafundzwa wota save ke emkhontweni mangaba ufundzanga phela yenta lokulongakhona lo capable kuko ngoba sonke sila ngoba singama leaders we are all capable but inkinga si capable etinvele letimbili letinye tihlukene yabona nje ngibona isigquma nami nebuye kumsebenzi nje ukuthi ngawuqala ngakuphi mangithi ngifuna kwapha lo sebagquma ngalolu yabona ke la ba capable labo ba capable kodwa sikwente comrades ngifuna ukugcizelela lokwenye ama comrades ngibese ngathi ke akukho iidea yanoma ngiyiphi ileadership eward 18 lesitoyi rejecta ngimve kahle comrade Mthatho makhuluma silapha emhlanganweni wathi njengamanje istructure se-team se-ward le lokuthiwa elections tax team ikhonela ukuthi ilekelelane no-candidate but u-candidate akukho la kumele avinjwe khona mafuna kwenta ini iprogram then-ke kwase kusho kwaze sasukunyiswa kwathiwa lothi yena ngeke aliwine nje nhlobo dzinga assistance kwathiwa bathi 70% basukuma bathi fu mina ke ngangathi ngeke ngiwine nga7 into wina nga100% angizange asukuma ngahlala phansi ngahlala phansi mina ngoba ngangathi ukuthi ngizowina nga100% khona exolani nje lapha yawivalile ngiyabonga une leadership naye la nawo lapha ngomunye ingane yamlekelela uyaphusha ngendlela laphusha ngakhona la sikaza simfakele ngisho sigubhu sa petrol
siyakubonga lokho hamba nangemoto lencane ke ngisakakhutha mthoko esikhulume efoni ngathi hey nethi mina lincane hey ngase ngamvela abhlungu xola la shona phansi le ndansi sile emgcobolweni le phansi ihleli phansi layishile overload bese kusasa basimthatha simnika umsebenzi uyaqala uyacomplain manje complainelani ngoba lesitomishiya ngilohleli lapha kagogo manje phela iqiniso lethi ma comrade Mark sawina nje la nge2/3 majority siyoshintsha konke sandanezo manje uyocontrolwa ngithi emaphoyiseni anginitshela the project le ranako le yaka cocktail lapha ya so iqala phansi verify ukuthi yafakelwa malini kudliwe malini kusele malini uma ngabe kungukuthi khona sekuhluma leningi angeke ngifike ngitheze mina ngithathe angiqhubeke cha ngiyayeka ngifuna abaqala bangichaze ukuthi imali ngoba bethu 5 years lo kuyephi lena njengoba sekuselele ngakho ngoba lokho umsebenzi kufanele siwenze sibambisene comrade siyakuza bese ngiyalokhuza ngisho ngiyacela indzaba yakusasa kuyiwebovini bese ngilala amabhuku lawo bengiwathembisa ama coordinators ukuthi sitohamba basiya la emtinini yebantu siyo campaign awuyi kuyoshela kuphela bese uyaqonya sekuphelele la ubhala into letinzathu letehlukene ubhala umuntu uyambuta ukuthi tawukhona nikuyovotela ekuyilokuzana kuyi-voting station uma ngaba ngayokhona kuya kuyi-voting station automatically kusho ukuthi manje sifanele into enjalo lo muntu la umuntu obhadise kuphi ku-special vote uyafaka ama-special voters wakho la uyabuya ufaka kulaba ke lebafuna kuya khona kodwa lebangakhona ikhamba noma bakhona khamba laba usho bathatha ngetimoto noma bakhona khamba so nayo futhi fanele siyifake lapho bese sewufaka ke bonke abantu lobatobe baqomile ngalolanga lesibangomkhonto wesizwe bonke labantu must go with their ID numbers bese siqinisekise lokho bese sibuya sibaswisha ngeke kube nama membership lawo 2 bese sibuya sibaswisha kuyi membership kodwa futhi lingakufihli lokho abo 20 rand ngoba yabona nje manje sihleli la sizoba nemhlangano sihlale khona intolo sihlale sahafa lapha ya inxa ukuthi imali ayikho ngiyacela comrade asihambeni siyosebenza sibamsane siwasebenzisa amabhuku siyawadinga ema-report organize ama-report file abe khona ngithe every after 7 days kufanele each and every single VD bese yireportile ukuthi inema-members lamangaki lamasha mangabe kwenteke door to door siyathi hayi door to door okuvakasha akuye kubhaliwe la kusho ukuthi hayi sekunema-voters langaka enginawo njengamanje ngabangaka lebafuna kuvotiswe lekhaya lukhetho soluthatha ngama-special votes because special vote awubangiswa ngumuntu uqonza ngcothi ngiyakambhamani lapha uhamba nguwe nemuntu ka-IEC afika vote lo muntu straight kuphelele lapho ngiloko ma comrade lenginako lamuhla kokugcina sengihlala phansi into yema-party agent I was very happy yesterday mangive ama-coordinators indlela prepare ngayo kodwa futhi stophinde sithi kubasha sibe nomhlangano quickly as possible before kufike leyo date nema-substitutions be-comrades entekile endlela bantu ngayo bathi mabathi baveta phambi kwethu ngathi no-ke angikho-ke lapho-ke in charge ngimsebenzi wami campaigner indzaba yokuthi kushintshwa abani akufakwa abani kwenteni lowo as much as ngifuna kuwina but I'm not in charge there are people laba in charge yiloko but entela-ke ama-VDs asubstitute ngiyafisa ukuthi ama-VD coordinators nama-VD members ngiyafisa ukuthi futhi siwadedele into umsebenzi wawo ngoba ekugcineni yonke le nto siyenta ngokuthanda umkhonto sengihlala phansi asiyigqokeni irege yomkhonto asigqokeni irege yomkhonto masiya emihlanganweni sasa njengoba sibhekele ntansi asigqokeni impahla yomkhonto mandla awethu